hoće li ova inicijativa sad koja se stvorila oko naša dva najveća kluba koji sad pokušavaju imati neki utjecaj u izvršnom odboru HNS-a, tu govorimo o Dinamu i Hajduku, svako sa svoje neke strane, hoće li promijeniti te okolnosti u hrvatskom nogometu, ne znam, ali ako postoji nekakva kritična masa i nekakva pokretačka snaga koja bi mogla inzistirati da to bude tako, to su sigurno Dinamo i Hajduk. I ja sumnjam da su to ljudi koji sjede u izvršnom odboru ili su sjedili u njemu već zadnjih 20 godina. Pa da, mislim, jer to je zapravo, to što se rekao je zapravo paradoksalno da Dinamo i Hajduk nemaju nikakvu nemaju jednog svog zastupnika, ne moraju oni u smislu kontrolirati da Dinamo i Hajduk imaju, ne znam, od 15 članova izvršnog odbora da ih oni kontroliraju 10, ali da nemaju jednog svog čovjeka. S druge strane Rijeka ima dva. Da. Mislim, Darka Rajića Sudara i Damira Miškovića. Pa da, ali tamo ima i političara i svakakvih ljudi svega. Znači, da imaju po jednog čovjeka. Znači, kad mi govorimo da nisu u savezu, ne mislimo ni ti ni ja da oni moraju imati dvotrećinsku većinu, pa da samo njihovo prolazi sve to. Nemaju oni ne mogu proći niti u svojim ovim županijskim savezima gdje uvijek mali sitni klubovi neko se dogovore zbog nekog svog interesa i nemaju ni Hajduk ni Dinamo da, s tim da su sad čelni ljudi Dinamo i Hajduka dosta ovako i vokalni i dosta hrabri i ja mislim da će se tu mijenjati odnosi. Apsolutno, jer napravila se sad takva kritična masa da Dinamo ima Zvonu Bobana, a Hajduk očito ima svog novog lidera, to je Ljubo Pavasović-Visković, iako nije predsjednik kluba, on je predsjednik nadzornog odbora. Nadzorni odbor i u ustroju Hajduka ima puno važniju ulogu nego nadzorni odbor Dinama. I snaga riječi Ljube Pavasovića-Viskovića, što je pokazao ovim inicijalnim govorima i onom ranijem mandatu kad je bio u Hajduku, pokazuje da on neće šutjeti, da će on ukazivati na probleme i da će svakako štititi interese Hajduka. Ja se nadam ih interese hrvatskog nogometa, zapravo bi bila to najbolja stvar da Dinamo i Hajduk naprave nekakvu kombinaciju između sebe i da taj nogomet bude čišći, pošteniji, upravo zato jer će ga i oni na neki način kontrolirati, a svakom slučaju neće raditi jedni protiv drugih, jer to, mislim, dva su najveća rivala. Biće zanimljivo, sljedeći tjedan je i ta ili negdje iza 20. Navodno bi do 20. kolovoza treba biti taj izvršni odbor, gdje će se zapravo najviše raspravljati o tome tko je kriv za taj slučaj Dadić. Je li netko podvalio Lajeku, je li to zbilja Lajek? Ili je Kustić upravo podvalio s tim. I hoće li itko snositi odgovornost za to ili će se kao na sve, ne znam, nekako dogovoriti. I to sve. Oni žive u jednom finom balonu koje je kreirala Hrvatska nogometna reprezentacija sa sjajnim rezultatima i sa ogromnim financijskim benefitima koji dolaze u kasu Saveza i problemi nastaju kad se treba početi baviti sa ozbiljnim poslom zbog kojeg oni jesu tu. Oni jesu i za reprezentaciju, međutim njihova je uloga u reprezentaciji da osiguraju sjajne uvjete tijekom priprema, da ta reprezentaciji ništa ne fali, a ono što bi se većinom trebali baviti, mislim da je ipak infrastruktura Hrvatske nogometne lige, kampovi kojih nema, situacija u kojoj su tereni jako loši još uvijek. Evo imamo sad situaciju na kraju dana u prvoj ligi koja ima samo 10 članova, da jedan klub ne može igrati u svom gradu jer ne postoje uvjeti u tom gradu. Ali će se oni opet dobro dogovoriti kad će se dijeliti premije izvršnjacima. To da. U tome su kvalitetni, ekspeditivni. To da.